بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا امیر بحثا حجی بکن، بحثا عمره بکن که حج چیه، عمره چیه. حج شرطکی شرط اسلامیه، یعنی لمش فرزه، روجی فرزه، زکات فرزه، حجی فرزه. چون حجی لسر انسانا فرزه. کی به هر حجی ایکو بدناوی ساغلام به کار به هر پریوی هبه ری وکری به مثلا آنایم بیجن ام خویا اسکن دیانت مسلمان خویا اسکن ناف در نای و چه واره نکار هر مثلا کناوی در نی او اکنی نه اما مرو گره خویا اسکن مجادله بکه بری خطوب کجو بینیرا مرو هاره. حتی رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی کسی که پرکی حلال هر حجه خو بکه و توبه بکه و لسر توبه خو بسکنه هر وکی نو جدایی که خو چه بوبه بکیش بی خوشتر که چه یعنی نه خدا تعالی جد چند صورت دا چند آیت دا بحث فضیلت حجت که دبی حجی عمره و دست بکر تمام بکن و سایره بحث اوکاویت که مثلا پره ایجا حتی رسول الله علیه الصلاة والسلام جاره کی حج کریه سه جاراجی عمره کریه نه حج عمر انسان دا جار کی فرزه ایجا ام بیشن حج ناف در نای ایجا خانه به عمره بنی حتی رسول الله سه جارا عمره کریه سه جارا عمره demek ki گوتی yani imkanı var به هر عمره مثلا ve rejde de درخستنه مثلا ایجا که مرف دچه حجه یا خود مرف هر عمره معنوی هوا کی تدا هیه نه ام لخلقی گداری نکن ام للدين الاسلامي قداريكن للقران الكريم قداريكن حتى رسول الله قداريكن خلقي وجه حتى رسول الله جي خبر دانا قلنا سير بازا وخل ايرو جي خبر ده وخل خدا جي خبر ده يعني امين الرأي راس بين المسألة يعني نا هناك درتين افندم حج بهاي افندم عمره بهاي فيها ظلم ديتيه ده رات كم ميكروفون التعزيز ده بيجي فقط انا و انسان كل التعزيه خبر داد به حج بهای ظلمت نری او انسان لید خد چه herhangi bajar Türkiye tatil ke se qati masrafa ve hacı خرج ke evladi vid çe dervay velat tatili خرج ke kuri vid net çe hakaza cikitine خرج ke yahut be se qat çar qat penç qati vi taksit kira arabet kira falan ne zulme ama te mesela dini İslam büyük ki zamanı var ab buyurun vaka var hayvana derej do mesela خدا تشتكي قلت بقى حكمت داعية خدا تعالى بوشرة نقول يعني نها لفه الدنيا كفك إيشة كي مرف تشي ببه إيشة كي مهم به أرد تشال داري مختار تخه لقون القضاء مرد داري قيمة خام دخه مرد تشال داري والي دخه إيشة مرف تشي بو تشي نبو مرف ريد دخه دتشي باشكنتي İran Türkiye'ne başkentime Ankara'ya bütün Ankara belki çıkan milletvekili ki bakanı ki gidin bir işi çekin. Evdere mesela. Peki naha mera kotse davet mala camire ki o hatay merif çebe medbe öz hatna mukavvete malatı tümüne afu ki. İşaviya mala Rabbi aleme dünyada avul ibadethane çebiye avul Kabe mesela sarrı dünya avul avder çebiye mesela ayet çebiye mesela İca ami her bam mala khode khu babejin khoda ami hem jkhura ibadet bikin ami hem jkhura turizm bikin gelek ciya ami bivinin mesela hem ji ami bej ya Rabbi bitme afu biki mesela hatta diverda tşeki bejim camereki meyxi diçe حجه او پیرکا خودشونه البردر کعبه گلک جامعه را بحث بیاد کن. دو گوته یا ربی والله المملکت ما
namus pırtışki mühim he. Nam Kurmanca'da özellikle. Kavak bejin ki yahut hatırı pideki ki تفي olayı بقدر معافك إجا يا ربي ولا مخو وبيلك وخانية معبت الدرجة تات معافك يا ربي إجا أمي هرن شورا عبادت بكن فرز سر خراكن وأمي هرن شورا توبك جدلو جام بكن ورن سر توبك بسكن إن شاء الله تعالى توبة ما جدل به ولم جبه بدا گناه نکن که أمي هرن جنة مثلا يعني نها حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام دبي كي هر روجه سدو بیست رحم لسر کعبه تی خواره شکیران نوانا ایکو تواف بکه شست حب جوی رایه شست جرته و ایکو کعبه سیر بکه چل حب جوی رایه ایکو لمیش که ایکو کعبه تواف بکه شست رحمه ایکو لمیش که چل رحمه ایکو همارونه شورا الكعبه جي سیر بکه بیست رحمه کد که سدو بیست رحم جمال براته مثلا نها المملكة ما خراب دود كجا ياخد لقارشي دولة سوجا كي تكرني دولة رادبع عفوتك دولة خريب جي معكم يخو عفوتك فكي دولتكم عفو بك ربيع عالمي حاشا سما حاشا نكار عفو بك خي ربيع عالمي دبيت قاف بالي مداوري ازي بكيلومتر بالي تداوري مثلا اجا نعم مرف دبي لا إله إلا الله محمد رسول الله أم بي يا ربي أثبت باورم وحدة محمد مصطفى أويك ونابي تلك نابي تأسكرية أز بي باورم أز بي بيخمبر شو قبولتكم رئيس قبولتكم أما جبدر اللي خنا هرن زيارتيا وي زيارتيا وي هرن زيارتها حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام براء قف أم رسول الله يخو حزكن يرى بر چار قرش برم نکبنم هرن زیارتی آوی چما لفه دارم لید خن ده امچن حتی کدر زیارتی آوان یک قرط دعوت دشینه امچن دعوت آوی هدیه خوش دبن فلان کس نخوش کبه امچن پرساوی فلان کس دمره امچن تعزیاوی چما امنچن زیارت حضرت رسول الله چما امنچن زیارت حضرت حمزه حضرت ابو بکر حضرت عثمان ام چما نچن زیارتی آوان لوی داره کسی که مسجد حرام لوی داره لمیج بکه لمیج اکاوی ب 100,000 لمیجیه 100,000 لمیج 100,000 لمیج جبی خوشتر هیه چند جارا ملو داره لمیج بکن هر جاره 100,000 لمیج دکه چقاس مثلا yani ama maalesef empır önemli nadne ki camiye Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam ji Medine'ye kumarı lemeş ke her lemecek hazariye peki hiçbir hoştur çeheye yani yani Müslüman yani em daveta kiza xutkin em daveta Kore xutkin em dibin en düğün saloniya baş en gelinliği baş en katlığı baş en nizam şerbetliği baş en sazbendu, çarbendu filanu, bevanu baş. Ama küte mesela dini İslami, küte mesela hacı, küte mesela umre baba bana için çi. Her rot çi vi bajari kes sert ki ne yapacağını. Ama küte mesela dini İslami, efendim bana için öder için. Kavak merif hara hacı gelir cici merif dibine. Ravza-i Müttahara heye, lüvederi hatta Resulullah dibi evder, ki cennete dara mihraba hatta Resulullah mezari da mihraba da hani minbera da evder cennet bahçeki cennete mesela merhaba hara vuri ana ek için tevcid için vuri mecdikin merhaba hara şola vuri mecd bike jui hoştur çeye
her veki merid cennet edelim meşkiliye. Milad Müslümanlar tıkın sırayı tefek için edelim meşkiliye. Ama maalesef enek Müslümanı mecihane maalesef dibe ola gerezen kevir paçi kuneçe kevir hacer-el esved paçi neke jütire gay ku hacavi betal bir jver le hse çevire çava vayla ali azmaz kevir paçi nekim kro kevir paçi kina bir sünnete dibe şu arın dibejin mesela keys hebe her paçi keysine be mi İslam bugün dese bilen bugün selam bidin kevri o mi derbasfin her ve çıkacaramatın takmayı mesela bidin mesela كواك أمر وی که وری پاچ کن خیر کا سنت مر وره کواک ام تعدیل انسان بکن امی گناه مزم بکن خیر و گناه می عبدو در ناخن وکاک مرف صد دونم عرض باوجه مرف مثلا 100 میلیار ام بیجن کی مصرف بکه اوج مرورا تب وره 10 میلیار خلد به ولا فيها 10 میلیار کار کر اما مرف زانه مرف 9 میلیار جی zarar کریه جبونا خود پر مهم نکن پاچ کنا حجر الاسود yani كيس هبه مرف كيس لما مرف أكنينه مثلا نها مرف دچه مغارا كنور تدا هاتيه وحي تدا هاتيه أول إيكو كاربه هره دچه ودر دبينه بمعنى في هوا دبينه مغارا السفرية دبينه مثلا كل ودره حتى أبو بكر الصديق وحتى رسول الله فينا مشرك حتى بردري هاتنا ويناديتنا مرف دچه ودر دبينه جبنا يك مغارا كي فلان در أفند مغارا دكن توريزم خير ليه دخل دچه نظام تشخم مصرف دكه ama mağarak hayat Resulullah da فرقا مهمين برشابي هناك إنسانا مثلا يعني مسجد القبلتين مثلا حياة رسول الله محتملا المجا أسري بياني بروبيك وحياتيك وقد عاد بريخ الباخة مرتش ودرت بينا مسجد الجن هي مثلا كو حتى رسول الله بالجنارة خبر ده كنت روايات كنت بجنين نصيبين بنا مثلا مرت ودرت بينا كوبا مسجدي مثلا مسجد حتى رسول الله أول شيء ريال رانونا واديسي ودر دبينن هو سايرة قالك جامي ومسجد وجيه دني تين ديتنا مثلا بكي وانا بأوكي تفتكرنا مثلا يعني قراء عرفة مثلا مرد دبينه مزدلفة دبينه رجمة شيطان دبينه صفا مروة دبينه مثلا أما مالسف هناك جماع من هادنا كي خلت تشا عمرتي جم دو بابا بنات تشنشي حتى هناك انسان بدا عار لو فريق نظام كي تشنشي مثلا المهم جي تشي دور ذات حاجه عمرته المهم انسان كفن خد كفن ده برشايه جرت قوتن احرام نبي ريدا وازاره مثلا كفن واليجي باش بقانجي جمهور باشخانيجي فقيرجي بلنگازي چوبچيجي گاوانجي شمانجي لكي لك هاون عين تشتا كسكس يمسترتنا دور ده ama البدري مقام herkesi ayrıye muhtar ayrıye gavan ayrıye şivan melle falan başbakan ayrıye diyor خدا دو بني وانت فيكن كفن لما دبجي فيا هل وكيف تعرف كفن اللي بنرن بتعرف كفن مثلا يعني كواك ام تعرف كفن وي ابكي بنرن اما درسك برما زنج دخلك هركس وقف دوي وخدا دبجي بسم الله الرحمن الرحيم كدبي إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالتقوى بدنا نقول إنسان رشنا إنسان سبيهنا جا أمريكاتين جا تركياتين جا إيراناتين سوداناتين جابوناتين بلجيكاتين ألماناتين تين ودري تف تبنشي تبن يك وده تبنشي إنما المؤمنون إخوة المسلمان برايا نقول تبن برايا فلو كي لك هاف أم أبرا شورا عبادتكن وقالك أم شون حجيجي بنا خد كي تعديل مكر هم بيجي خداش ترازي به هم بيران نكب المجادلة أو در نجي مجادلة أو در جي خلاص كرنا إيمانه كو مرف جدلو جان توبة بكه بلكي مرف إيمانه كي قوي زفت بكه أورا سروي توبة خو بس كنا خدا تعالى معافو بكه ربي عالمي چونا حجي چونا عمرتك نصيب من تماما إيك چونا جاكا ده تك نصيب يوان مثلا إيك خياس كنا خدا تعالى ده نزنا به وان درخه مثلا به متبا درخه كمرن طاف بكن أمان زيادة حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتبه من الدخيل وخشيدا وانت ما ماماتي خدا